Predsjednik Kulturno-umetničkog društva Izvor iz Pariza, Dragan Jakovljević, dugi niz godina živi i radi u Parizu. Doneo je novčanu pomoć za decu na Kosovu i Metohiji koja je uručena mališanima u Goraždevcu, Orahovcu, Velikoj Hoči. Tim povodom ovoga jutra sa nama u studiju su članovi ovog Kulturno-umetničkog društva Izvor iz Pariza, Dalibor Ignjatović i Stojan Vučinić. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro. Kako ste ustali? Jel vam nije mnogo rano? Malo teže. Malo teže, da. Verujem da vam je zanimljivo, obzirom da godinu dana niste dolazili u Srbiju ili na Kosovo, je li tako? Jeste. Već smo navikli, već nekoliko godina već dolazimo ovdje, imamo i neko naše društvo ovdje, tako da... Tako da vam je uvijek prijatno. Uvijek mi je drago doći. Dobro, povod za vaše gostovanje je humanitarna pomoć i uopšte za vaš dolazak u Srbiju i na Kosovo i Metohiju je humanitarna pomoć, novčana pomoć koju ste uručili pre 2 dana mališanima u Goraždevcu, Orahovcu i Velikoj Hoči, je li tako? Dakle, da. Recite nam više koliko novca ste uručili, ko je sakupljao taj novac, koliko dugo i sve te detalje. Pa ovako da počnemo od početka. Mi svake godine organizujemo, znači ova godina 5. godina kako organizujemo humanitarni koncert za decu sa područja Kosova, Metohije. Ove godine smo skupili 12.000 eura, s time da ove godine zbog poplave u Srbiji odlučili smo da podelimo tu sumu, znači 6.000 eura za poplavljeni i 6.000 eura za decu sa anklavama Metohije. Tako da smo podelili te 6.000 eura jedno 60 deci, što znači svako dete je dobio po 100 eura. Tako, to su... Reci mi samo, vi te podatke, odnosno koliko sam ja shvatila, vi u saradnji sa crkvom našom, ali tako dobijate... Sa Visoki Dečani. Znači, dobro. To je, da kažemo, crkva, ali da kažemo preciznije, znači Visoki Dečani, koji već imaju informaciju kome je najviše potrebna ta pomoć. A kako ste odlučili i kojim područjima poplavljenim ste namenili tih drugih 6.000 eura? Sa kim ste komunicirali, kontaktirali da biste znali kome taj novac da... Mi smo inače tamo crkveno društvo u Parizu, tako da, eto, da kažemo, sarađujemo sa crkvom. Mi smo te pare sve dali parohiji Svetog Save u Parizu i oni su to podelili. Jedan deo je otišao za Srbiju, jedan deo za Srpsku republiku isto. A inače smo ovog maja, kad smo dolazili u Srbiju, dali smo, pošto skoro smo počeli sarađujemo sa Kudom Abraševićem iz Kraljeva i nekoliko njihovih članova je bilo ugroženo i njima smo pomogli, lično dali u ruke novac. Ne možete ne sećam koliko smo dali. Po 650 eura. Da, svakako će to njima koristiti, obzirom da zaista poplave su bile strašne. Za najosnovnije te neke stvari. Dobro, ajde sada da pričamo malo o Goraždevcu, Orahovcu i Velikoj Hoči. Već 5 godina i sami kažete idete tamo, ali prosto moramo da priznamo da je svaki odlazak tamo poseban na svoj način. Kakve utiske nosite ovoga puta odande? Pa uvek novi utisci, jer kad odemo tamo, nova deca se rađaju, ima znači uvek novi likovi, da kažemo, koje vidimo tamo, tako da uvek je drago vidjeti to i lepo je, znači, vidjeti da i dalje ljudi su, da kažemo, da imaju entuzijazma i tako to i drago nam je što tako kad vidimo, zahvalni su nam, znači, eto što smo tu i što nekako, pored tu novčanu pomoć, dajemo i neku, da kažem, moralnu pomoć, eto, da znaju da smo ipak uz njih i da mislimo na njih. Koliko dugo ste se zadržali ovoga puta tamo? Jednu noć, samo smo prispavali tamo. Dobro. Vi ste bili takođe i pre 2 dana u manastiru Banjska, na hramovnoj slavi ovog manastira. Kako ste tamo prošli? I to je jedan događaj koji je zaista vredan. Jeste. Pa lepo je bilo. Bili smo također sa naši prijatelji, u stvari pobratimi, Kud Zvečan, koji su tamo, da kažemo, dečiji ansambel je odigrao
i 2 igre gore i tako da smo sa njima otišli tamo, da kažemo, svi zajedno. Jeste li dolazili do sada kao kulturno-umetničko društvo, ali na neku kulturnu manifestaciju da možda učestvujete, obzirom da ste pobratimi sa KUD-om Zvečan? I da li vam je to možda u planu? Nažalost, nikad nismo uspjeli da se skupimo svi. Malo je teže tamo skupiti ljude, igrače, da krenu svi odjednom, da se svi skupimo ovdje u Zvečan, ali jeste nam cilj da kažemo, eto, već 5 godina sarađujemo sa Zvečanom i nikako da uspijemo to da odradimo. Ali nadamo se da će biti toga. Ono što smo zaboravili, odnosno da vas pitam, ko prikuplja novac? To sve ide preko kulturno-umetničkog društva Izvor, ali ko sve daje novac? Daju naši ljudi koji žive tamo u Parizu, a i Francuzi. Znači, dosta, da kažem, imamo prijatelja Francuza koji učestvuju tu. Jel se vi trudite onako da im baš lepo objasnite situaciju na Kosovu i Metohiji? Jako je bitno da to znaju, da imaju pravu sliku stvari onoga što se dešava, pošto znamo da često ljudi koji su u inostranstvu drugačije vide sve ono što se ovde dešava. To nam je cilj, tamo medije svašta pričaju i ne možemo više, ljudi ne znaju tačno šta se dešava. Cilj je nekako da im to objasnimo, iako to nije baš lako, jer oni to čuju svaki dan i to je... Prosto mediji kontrolišu tu neku sliku, ali eto, vi ste tu, naši ljudi su tu da mi tu sliku i promenimo. Kakvi su vam planovi za neki budući period, eto možda naredne godine sigurno sam planirate da opet dođete u istoj formi ili ćete možda pokušati onako da možda dođete eto i sa kulturno-umetničkim društvom? Koliko često posećujete Srbiju, mimo ovoga? 1-2 puta godišnje. Imate rođake tu, je li tako? Da, pa tu smo roditelji rodom i u stvari mi smo Srbi svakako. Naravno. Dobro, onda sljedeće godine nam se javite opet, najavite, mi smo tu. Ispratit ćemo naravno ovo sve što radite, zaista je to vredno i hvala vam što ste istrajni, što se trudite i zaista što mislite na naš narod sa Kosova i Metohije. Hvala vam. Hvala vam što ste bili naši gosti. Mi sad jutarnji program nastavljamo uz muzičku numeru. Žalosti, moj dio